Talafalava whakwa o Tim Tufunga le nei ia o lea wa whatua ma toi fwoi mai wa malu a tua whine mai le whalavlavelenga sa alwe le whalmai ai whalmai lea I Logan Hospital le sa to tele ile o Samoa tangata Samoa o Masangana o le whalmai lea ngai Logan Hospital o te manatua ai le tele na o ainga lo ainga ma wo Samoa o le ngai whalmai ai maliu ai ko ke le ala ko maliu ngai whalmai o ako o e whai kong whiki ia mangui ai la ko soifo ai uangi e maliu ai penga lo grandma lo auntie ya malo kinga ko kala u mai ngai whalmai ai ke ifo maliu. Anyway, that's beside the point. So whai o kuskusinga le menska I le soifua maloloina I New Zealand le tausanga 2001 whailo tausanga I le malia le whainga le court case lo court case o le mai lo tina maliu lo tina sa latu I le whalmai diagnosis le mai leo le cervical cancer ai ke ifo wa ko oko I langa pa al mea o le cervix nga mai ai nga maliu elo ki nga wa ko ngele lua sefulu over lua sefulu ka sanga kal mai le maliu elo ki nga ai o le pongai o le whalmai le fo mai sa whainga le konfiki ia inga koe mangui elo ki nga loko fingela sa mao nge vavailanga langa mea fafinge o ki le mamalama iai ai kai kukusa le whamai o lo ki nga le cervical cancer leo sela le mai lo kofinge ai o ke mankua le whainga o lo ki nga vai keimi ia leo ke mankua leo koe whamankua mai au ngā kulanga ia ngā vai kemi ngō hika I Australia fo mai nge I Australia ngō whailongo whailonga I lo amanatu o le whailonga langu o fo mai a was whakamala I le whainga le konfiki ia ko leile nga mau se konfiki al mai lo kinga ai le whainga le diagnosis o langa mai ia ngai oangi nga maliwalo ki nga le cancer ia sa kei wo kuia le palliative care ai ele ka ua mai ia mako mafuango langa mai ia nga mea wa pasia ia sau kusila le malo ngusila awa nga vai kemi le failo siksengi Australia nga vai kemi sa siksengi wa ngusila mo kusila le miska angus le Pacific Island Affairs le Honourable Minister Mark Goshi nga vai kemi sa mawa ilo kusi mai Mark Goshi ilanga familia ku ya awa ele yeise ya o ngusila I whainga o konfiki a mai ka Samoa nge Australia ya o ki mama o ia nga mea awa o ia sa walu so kalosanga ya ngusila awa o le siksengi o ngusila nga vai kemi ya le semenga nga mawai nga mea ya
So ika ia, koe whaile le sio kusi le miska Justice Department i ngei i le ngāwai kemi o le Labour, le Pākehā Labour, ia sa Premier Peter Beattie. Ia o ia le o se sikisingi o skalia ngāwai kemi ngō whai lo le malia le whalimai i ngei i Australia, le Princess Alexandra Hospital, le songa whai o lo ki ngā le whalimai. Ma le ko oko le pākua le ko oko i langa cervix. Kua lili vau e ngifo lo ika i le whainga o le mi ngao ma le mafo whau o fo mai. E whai le mai o lesi i kūlikingo e ko oko lesi i kūlikingo. Pe bua whawalea inga kaka Samoa. Ngō whaile lo kusi le Minister Attorney General, ia Minister for Health, whai mo kusi. Ia ngā le kusi whako ese mai au, ngā vai kemi. Ia, o ngei kemi, ngā whailo security licensing e ngā i o whailo private investigations. Inga i o kululoa ma kaka i ngā whaile lo ki ngā. Ia ngā whaio suisoenga. Maua le freedom of information, mau kuskusinga ngō whailai o kausanga i minska, inga ia suisoe le whainga lo ki ngā. Ia, ka awhi umakaka. Le maua se whaunga le lei, inga ia maua se loko le masimafo whau, inga ia maua ke wile file mu, ngā le ika lo loko. Ia, ngā mea wa pasea ngā mea. Ai, ngā whaiau le private investigator. E o mai kemi ngai, ala e kulu loa au e leo. Langa ingo, o au ia o kanaka piko silingo ingo sia e leo i ngai Queenslangi. A walo o fia kuli loa la ko a wā ia oa ia. O la ko mo kanaka whasi o ke kanaka. O le malo le al whengalo ki ngā. Ia o le menga sa whaiau. O mai kemi ngai le kuli loa leo au so se meo ke whaia. Anyway, la o whapelekangia. Awa, o le mele le lo ki whikarango ako. O le melo ia Lucia. O Lucia. Whai longa langu e lau Ukraine. E whai ngoa e Ukraine o le au Orcs. O le Orcs, mai le aka leo le Lord of the Rings. E ilo kama leo ia whakulo aku pea kaulo ingoa Robbie Magasiva. Ia o le kamaloa mua lea sa o ngā hakanga sa whai ma Orcs i le aka lea Lord of the Rings. Sa awa le aka ngā whai i ngusila. Ia o Orcs uma mo le au whakukusa uma ia fōlinga le koinga leo o Robbie Magasiva. Ia o le Samoa. Ia o anga fōlinga ngā thamai o kumaro. Ia ma ngeiwhira e o aku le au Orcs. Ia pengi o ngifo oki. Ngifo oki ro Samoa. Ia. O le Orcs la le lauinga e le au Ukraine le au Lucia le ingosia Ukraine mo mea piko silinga lili vau e ngifo o Palalangi. O mea kau Orcs. Ia, fōlinga Samoa. Aranga o kila ku le konga, o kila ku le kukuki, o le Samoa, ko e lau. Ia o le Maori, ia fōringa o Orcs, i ke pe au. O ka kolai o Orcs lai i lau pālangi white supremacist ia ma neo-Nazi.
ia mai kawa ngā le whailonga langu le au pārangi. Ka haka piko singa ingosia o ka haka ngofo e lako lau o Orcs. Loa menga o ke au kilo aku le mele le kupu o Ukraine. Awa me ia ka o Orcs ia le whai lo aku o ka haka Lucia e lili vawai le au pārangi. Ia ma Ukrainians, ia ma o le Europa, o ka haka piko silingo ingosia, o ka haka ia o mangu ia whailonga o Orcs, ia a Lord of the Rings ia o Orcs ia sa style o kama o Robbie Magasiva, ia o Orcs a leo Samoa, ia wala vanga kako kalangoanga. Sorry for